Northeast with biopotential khalei shijin purple revolution chur khawai Union Minister Dr. Jitendra Singh na kasathaira. Hill District Sports Association Manipur wi Kachune Hill District Sports Meet ukruli hapokhaira. Bingwi katom hina kamataya khotlaina da Naga Army Longvipuna hanghaira. Yarui katom kala vario wing so kami aina khayu samhangra gachi shitkasang pongshok haira. Hallelujah. Tangkhul Express TV with power Ayahclear in a bamitlay, bowing my sign and an India with economic trikasangli Northeast with biopotential na kamatayo ot ngurut kwikapay later Union Minister Dr. Jitendra Singh na hanghaira. Aroma gala floriculture based entrepreneurship mataming sa kawai purple revolution model ji Northeast lila sa kawai Dr. Jitendra Singh na kasathaira. High value plant based industries wuivang Northeast hi India we help ngasabay dalei chihaira. Maram hi Aya Union Minister of State Independent Charge with Science and Technology and Earth Sciences Dr. Jitendra Singh na stakeholder come awareness meetli kahangna. CSIR NEIST na ngaran kami angaran angejli ponda CSIR aroma mission na CSIR floriculture mission with azingli quality planting materials yauhaira. Inaugural address li Dr. Jitendra Singh na Northeast with shangla high biodiversity kala ngatehang high agroclimate conditions later kaleji singkhui kawai high value plant based industries wuivang kamataya apam ngasagabay hanga. Traditional farming practices li modern scientists tools ngarum ngasak the Northeast li agro entrepreneurial hub ngasang ngasak kawai India shogana ningdong da katomra gachi hanga. Jammu and Kashmir li purple revolution mathalag ena sakhi kahai panda Dr. Jitendra Singh na Northeastern states with farmers kala entrepreneurs pinle motel jishur kawai kasathaira. Berber Revolution healing anam kapad tingnaraha aromatic crops lavender, citronella, lemongrass, patchouli, hikatai hi mathalag ena lingsangda lansinrin mathakasangle katom kamina. Aromatic crop hi langanongli demand mathalag ena later khalei income potential kahaka khalei tekhui kahaina da hanga. Locally sakhui kapai shijingkhui kapai kaleji ward them kangarom tharan employment kala entrepreneurship wi shongza mathalag ina semkhui pai gachi purple revolution hina jithei haina Jammu and Kashmir li phaikar khui ka hai jithada Northeast nala shakhui da India wi aroma kala floriculture economic wi khamataya apam ngasapaya da kasatsanga. Dr. Jitendra Singh na kahang CSIR aroma mission and CSIR floriculture mission with azingli farmer income mata kamay mang maningla shinaw bingli katom kami women empowerment youth engagement kala rural industrialization lila katom mida shorkar wi ningrin viksit Bharat at the rate 2047 linga suna da Union Minister china hanga. Hill District Sports Association Manipur Hitsamna Makokmida Kashine Hill District Sports Meet 2025-26 Aya Ukrul Headquarters Ngreopung Wino Bazarli Haupokhaira. Haugopok Angran Angayejuli LM Block STO MSC Ngamre Ung Luituina Maso Sada Vatsanga. Maso na Gahang Katuruga Edition Aina Tangda Lungsan Lag Matalage and Reora Gahaina Jithada Aju Kashine Edition Hilling Reo Gigachi Pingla Ring Palage and Reo Kwikawai Kasatsanga. Player being integrated leilag ena kala kangareo lining sang lagena players akha ena akha kayakha ngarokta came spirit leilag ena ngareo khawai kasatsanga kangareo hi achui ena katanga maning mana ningsang da ngareo da manga khawa hotnalu akhama national kala international ngareo khawai sadu da STO ngamreong luituina kasatsanga. Hill District Sports Association Manipur with President Darison Gangmei na kahang Association Jihaugapokhi District Ping Akha Aina Akha Leishi Kangarokala Kokasada Akhawi Alungli Okturum Kawai Ningrin Aina Kasemna Hitsam hi Maling Mai Kawai Hangda Ot Sarami Gahai Hotnarami Gahai Bingli Yarina Paptami Gahai Wuivangna Ukruli Atsam wi tournament hi ajui hina ka khanena ji Kangareo hi
mahau pograng lakha hit some with president sagasa mawon sa thui khai surrender lui kam li phaning khong sada silent prayer khikaya Khangareo ji career semi-finals li utsa aina Tamenglong DA singareo da utsana Tamenglong STA li langai katum aina yu kala ga khane semi-final li Chandel aina senabati ngareo da Chandel na langai katum aina yu haira Kashine edition Hill District Sports meet with final ajing ngareo gi dalei Mi pingwi ga gadom hina itumui khut laina da Naga Army long vipuna hang haira Naga Army General Ningkhan Anthony Shimri MCVC na yariwi ka katom khalei wi pangshap really shit ka sangala naga naubing na kamashung wuivang ngarada khalei maram phongshoga itum na ngarada khalei hiwiwang khangaran arihon mang kasamaning mana atam kasang khangaran rahaira da hanga iwi mangali la kathana gate tara khana ngaran khaina kachi long wi bijuna hanga Kala itumwi ko si temi pap dami da khalei itumli ka katom ngalei ka daily khanga shik takar saya kala itum relationship mathada leya ka ji hanga bangda malingda zatwa khawai movement zatwa khawai naga wi ko sili ka katom pingli khanga shik takar ka sa phungshoga kala zatwa gi ka chile mataila ga ina itumwi mi pingwi ka katom majangla mawa pai mana ka ji long wi bichina hanga Ajula yaruwi ka katom jangda hithada khaleina Mibingwi ka katom hina itungwi secret khutlaina gachi Naga Army long vipuna hanga Ma kagashunga tharmai thui gachi technology kayakha itungwi li leya Kha china khamataya maning mana khayu samphang khawai kala manga muiwa khawai khamataya chiwa yaruwi ka katom samkaphang china Kala chi itungwi li leya da General Ningkhan na mai khaya aina hanga Itungwi army lei dalei Achu naga apam saikora arunachur Burma kala Assam rashungda naga o ayi ajalakha aina panra kahai naga apam saikora NC Hills Regma Hills Bangladesh lei red chong rashungda aju itumwi relationship based rashung haira kala hiwiwang maya laga hiwiwang vareli ningshiya da army long vipuna hanga tha saikorali matai maida Naga naubingwi mashun kala Nagaland for Christ hiwi ningrin hina itum yang aina manga muiwagi kachiwi chapina da longvi bichina hanga Jan hi enchum wi paume bingli khanga zekli senabati li khamina Kingaran haira khala da khanga han leila pai kha itum nationalism wi kachanga spirit chi khalei takar sai ningrin vision le leida itum wi yur li legacy takar saya kachi hanga see beyond Think beyond, go beyond the later khalei angari thile makanda machukwa yangwa khawai General Ningkhan na kasatsanga Nagalim for Christ kachi paisinda naga naubingwi khangarar jili varena nga so khami hina pangshap na kachi naga army long vibuchina phongshoga aju policy kahai hi nauda wuivang machukta ningrin kahai mang maningla chuwi athishuda otsada khaleina Itum mga wagi kachi hi khutlai wi pangshap aina maningla varewi sokhamile panda policy kala khangaran aina wagi kachina da Naga Army kathana china hanga Chinese military general strategist philosopher San Dizuna kahang thada mathamai thui kachi kathana mathamai thui kachi general china mangamala yukhiya varena atam hi khirami da itum rai ji yu dalei kachi army kathana china hangsanga Adam hitharan ki yukhui haira khala da khanghan leya kha saikorawe atam leisera gachi ngahan kai wanau khanile athera akha aina sagathachi thangkhamaina kha wanau tara khali naumai thura majangla sagathachina thangmai maya da gachi hangda aju itum hithada khaleina kala hi varena changkhami wi manga aina kharana da General Ningkhan na hanga varena jangmi da kiki kharano itumna yukhuira Naga naubing na kamashung aina vada varena nga somi ka hitharan ogutuwi ki pangshap khanala makamrer mana da Naga Army kathana jina hanga kachi katha vareshi kathana bingna Ningkhan samphang lagrala da khanghan khalei li Army kathana jina shikasang phongshoga Jishu Kristali shikasang manga aina kajingram baki kachi shikasang khalei thada ma itum Ningkhan samphang ra gachi shitsanga kala GNSN wi pangshap kala itumi pangshap aina samhangki kachi maning mana da hanga India gala itumi yangashi ngazan hawa da yukhuki kachi maning mana coverena changkhami manga aina itumi independence samphangra da Naga Army long vipuna hanghaira katei tara khawi mangali itumi miyuli
miyur hi lei haira sai kachi principal hi angayung sukhida itum khalei hi verena ningachang wuivang na itum hi verewi khangaran athishuda khalei na kachi principal hi phaisinda leigi kachi na chi kipana kha suppress masabai mana da ningkhan na hanga wuivang itum na mai khaya aina itumwi rai hi khamashung khangaronga righteous rai na wuivang chilaka ngalai katewi thada verena itumling ngalai miyur kala rakhara atam khamina hi itumwi mashunna da general ningkhan na hangsanga itumwi political mashun historical mashun la lei chawa kachi hanga historical political rights mama chut khami tharan political rot kamarat khon gazar color rai shokra cover revolution khami manga aina itumwi political mashun historical mashun li recognize sahira da long vibuchuna hangsanga naga freedom hivereli khangachili panda khalaina naga winning khan hiverena somi gahaina itumwi li gospel khamashungji leida naga army kathana china hangsanga general ningkhan na youth pingli hithada hanga NSN mangli mashitsang alu kha ningrin chili verena mi gahai chili yangkalu mashunji itumli mi gahaina da longvu buchina hanga David na Goliath li yu ga khuiji pangkhamai tharkhamai wuivang maning mana David na shikasang wuivang na David na gospel rai khangarar thada itumna la verewi rai ngarar da verewi ningrin khalei akap akha ngasada khayu samphangra gachi phongshoga Akhoka sada king ran highly khala khang hantra khale chili ngahan ga da general ningkhan na kahang our instrument akap akhamaya khidam khali thi hai pai yuli ningtong da chikat mi gahai yaw sacrificial lamb kathana kha hiwa yari we movement na hi national movement na khanuithot mayor ngala majangla yari majangla ithum khi khama sabai mana da ningkhan na hangsanga He saikorali common cause na kachi hangda youth saikorali nga hot haira recruitment wuivang ka hang maning mana kala akhoga general sada yangkalu kachi maning mana kha nakawi coast chili yangkalu vereli yangkalu verena tungshit mi ka hai chili yangkalu kachi na da kasatsanga itum lingashit mi ka hai ngalei chi phada khalei maning mana itum lingashit mi ka hai ngalei chi itum wili lai haira itum wi ngalei verena mi haira kala chi nagalimna kala hi itumwi gospel truth na da longvubuna hanga khamashunga kos hi wuivang itum nganung khung khaleina kachi hanga yariwi ka katomtheilak eina tangda khanuithot na nganinga da leilakha eina tangda NSN gala army saikora shimit leisalala youth akham mangna manga shokda itumwi kosti khangkhui lushit akha itumwi movement ring onglira itumwi yur kankhira da general ningkhan na hanga pangshap che NSN wi mangali khalei maning mana youth wi ka katom aina itum nganing shapra da army longvu general ningkhan chimrei na hanga India li Kharay sada Assam na first ever fully digital census hapoko gidale Bailat tribe ching apai tarik tharawi aina hapok ta thumra aina tangda districts kathum Dibukar West Karbi Anklong kala Hailakandi wi apam kai khali sapuk radale He transparent technology driven kala efficient data collection system shong paikar ka khui 2027 national census wuivang pai kar ka phok kasana Digital census in a data gazem gakui stage, saikora modernized samida, enumeration we eina hapokta verification rashungda digital totili, India na mission population take a quili digital shongza gakui ngasara. Kamataya field work mahapograng lakal self enumeration wuivang protest sayang fura. Ching a pai darik akha eina hapokta, shini eina tangda sara. Chile selected areas we mipingna. Atom kalada online portal li mingjan sapaira protesti house listing kala housing census operations zangrachi official statement atishuda Assam Shorkarwi gender administration kala department china commissioner Dibukar municipal corporation kala Hailakanti aina West Karbi Anglong deputy commissioners li principal census official sada process ti yangsang khawai ka bangsang haira Assam with director of census operations come chief principal census officer na Rijum now bingli kasatta survey jili full corporation mikhavai po haira
Assam Sagida Khalei pilot project chi mapung phalak itum week state zanda nationwide digital census hapokra da jihan dalei. Ngapai tarik chiko thang Assam Guwahati Grant Indian Air Force IAF Air Show Sagida Khalei Union Defense Minister Rajnath Singh Ungjangra dalei. IAF Air Show jili aircrafts shakha hang phanga gada jithera. Jili Rifle Sukhoi kala MiG fighter jets la jangra da hanga. Angran angi jili Lajit Kat Brahmaputra Gongpai Pamli Sara. Assam Chief Minister Himanda Biswa Sarma na kahang ngapai tarik jikothang Union Defense Minister na mega air show jili ungjangra. Jili Indian Air Force wi pangshap jithera. Show ji North East li IAF wi Air Force Day kamayon wi akai akhang asara. Jikatha gahaga flying display ji North East wuivang Kharay asara da India Today and eina paumia. Angaran angayi ji infallible, impervious and precise kachitu kuijili ngaranda IAF wi khangachui commitment operation kagashung discipline gala accuracy jithera da hanga. Show jili aircraft ayung at the front line fighter jets, transport planes, kala helicopters, synchronized formations, eina jithera. IAF with technological manga kawa jithera da hangdale. Officials na kahang air show jing alai hiwi area bangship kachithemang maningla northeast eina khanithotli armed forces li changkhawai kasat khaming asara. Show ji yari yang khawai Brahmaputra riverfront li ngaran mira da hanga. Rajnath Singh Maungrang Laka Union Finance Minister Nirmala Sitharaman na Assam linga pai tarik shini aina jishat thang ungradalei. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman khani thang kha ungjili Union Finance Minister Guwahati li khamataya projects khani thargat kamira. Kala State University Akhawi Foundation Stone Shun Mira dalei. Department of Clinical Psychology Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphali Khanithang with state level continuing rehabilitation education program rungmidale. Identifying and assessing neurodevelopmental conditions and destructive behavior kachi tukui azingli angran angayeji Jubilee Hall RIMS Imphali kwikaya. Hagupok angran angayeli RIMS with Director Professor G. Sunil Kumar Sharma na kahang Department of Clinical Psychology na makok kami CRE program karehi RIMS wuivang kamaya akhang maikaya akhang asai. Neurodevelopmental conditions kala disruptive behaviorally rinda angran angaye kwika atam chalak kahai kala tarkar salak kahai ngasaya gachiji thakda thei khui kala multidisciplinary care darkar saya gachi hanga. RIMS with Clinical Psychology Department maleilak eina leidalei gachi hangda department chi nimhans kathali ngatam bayada professional chi Sumir Kumar na masot meya. Kala department chili dedicated autism clinic Khwira Khawai Sada Khalei RIMS director china kasathaira. State level continuing rehabilitation education program chi matailak ena mental health kala rehabilitation li ot kasa professional bingwi take a kwi mathamai khawai clinical competencies mathamai ngasa khawai kasana da hanga. Manipur wi kongrai kongra ngak khawai kala rejuvenate kasa phaikar khwida Manipur Directorate of Environment and Climate Change na local mibing kala key stakeholder bingling shikta Safe River Campaign kwika haira. Campaign chi Swachhada Hi Seva 2025 Special Campaign 5.0 we azingli aya Nambul Riverfront Garden Kaishamtung Imphali Rungmia. Kong mathada khawang ka khuiwi kan khana phap tang sakta kathara kala sustainable waterways ka highly yarina shuru khui khawai ka sat khamena. DM University with Assistant Professor Dr. Linkmabam Sanjina keynote made state with Gongbing Kamakau pollution encroachment gala yang Kharawi eina nga khawai darkar ka samaram hangsanga. Campaign chi Swachhada Hi Seva hili ngasoda gajang hiwi tarik khani eina hapokta ajakup sangra. Kalaji matailak eina Imphal gala Nambul Kongrai khani le mikyan jangda kasana. Angran angyeji Nambul River Development
Committee, Sabah Jamastan, Sana Jamastan Club, Kala Sana Jamastan Nubi Abunbalu Piping Hina, Directorate of Environment and Climate Change we Azingli Ngaran Kamina. Nambul River Development Organization, Nambul Kanbal Loop, Wards 11 and 12, Kala Nambul River Protection Committee we, Mibing na Drive Chili Mathalaga in a Shurup Kuyaji. Directorate of Environment and Climate Change we, Director Dr. T. Braja Kumar, Nate Silchar Executive Engineer Saget Kumar, NRDC President T.H. Gopi Mohan, Galasana Jamastan Club President T.H. Mahendra Pradapla, Kazip Chili Vatsanga. Number River Kala Water Bodies Kate, Mamakau Sakmara, Illegal Encroachment Kala Kamakau, Her Sangpapagachi, Masamara, the Tungishit Mingaraga. Kongray Kongra, Mikhavai campaigns, at the data, P. Gachanglila, Lyric, Yambam Laikai, Lamrong Preach, Imphal East Kala, Iroishamba, Irong area, Imphal Westly, Nambul River Protection Committee, Ngashikta, Kwika Hirada IT Bauna, Sampanga. Lalida Ajui Kamdai Baubing. Northeast with biopotential khalei Shijinquida Purple Revolution Chur Kawai, Union Minister Dr. Judendra Singh Nakasathaira. Hill District Sports Association Manipurwi, Kashune Hill District Sports Meet Ukruli Hapokhaira. Bingwi Katom Hina Kamataya Kotlaina, the Naga Army Longvipuna Hanghaira, Yarui Katom Gala Vario Wing, so Kami Aina Kayu Sampangra Gachi, Shitkasang Pongshokhaira. Aju Pau Healing a Jangaira, Pau another clean Nathum saikorali, Kamaya Zimikshong Sasaran.